Okay, cara top up pakai NFC Touch and Go card je. Kalau card lama kita tak boleh top up dekat phone sebab kena pergi counter untuk buat top up. So kalau ada card ni senang kita buat top up bila-bila masa je dengan phone sahaja. Alright. Okay, kita buka kita punya Touch and Go. Okay, yang ni NFC punya card, yang ni normal punya card. So biasa normal punya card ni kita top up dekat mana tu, counter lah. So yang ni NFC punya card, kita yang card yang ni lah. So kita nak buat top up, reload. Okay, letak dekat belakang. Okay, dah sukses. Okay, kita top up RM50, reload. Okay, ready to scan sekali lagi, dah. Okay, kita kad ni sudah ada RM50 dekat dalam so kita check balance. Total ada 51.40 sen sebab tadi sebelum reload kad ni ada RM1.40. So dah top up RM50, total dia dapat 51.40 sen. Okay, close. Jangan terus top up dekat kita pakai kita punya Touch and Go punya value. Tadi 160 lebih, sekarang jadi 110 sebab kita tengok balik transaction dia. Okay. Nah, RM50. Boleh nampak tak? RM50. Okay, dah reload dekat kad ni dah. So boleh pakai dalam kita main smart tag nanti. Slot dekat smart tag kita boleh pakai je. Alright. Sekian saja. Thank you.